ni tila ngun mai nanrau au mutu tungai tangi tahu untuk talitanga na warung cere na Bula FM na bantuan na sir. Wana na Bula FM no sorry. Bula FM na bantuan na sir. Kung natango William Menisa kung taro kung nila nga may pa o untuk talitang wala na marungot ka na Bula FM. Natango Amelia o mga direkraki o dotaleta ka na Bula FM na bantuan na sir. Bula FM na bantuan na sir. Nisambul benaka se koy ngon na pagleleka ni nonde tukutuku saliu to gobiti na kana tutaki na pasifika ena sasa membaleta na visa utorbaki membaleta na barutaki ni kasinganga era kamburaka na wangabuka porurungi ena matambosi levu ni International Civil Aviation Organization era tiko nendo na mbosi ni kuwa na minista ngaraba na bibuka yake na pasifika mera bandita kina na nonra votu tu kana maki mena lebeti kina mbosi taraba ni matambosi ngo na IKO watu tutana pasifika na kena rele subi na benga rabitor bigitigo na ngaunungo membaleta na kamburaki ni kasinganga ena bagidur taraba mai Canada na mbosi lebu ni International Civil Aviation Organization sabe suta kana ministry ngaraba na biba taki ena nando bonua na iba raw ni teori taka ki balangi na seasonal workers program e bandita kana kana minista o semi korelebsau nirasana baruta kina tata Kongo oi rereti ko na korro dona tikina bandita ko korelebsau ni sianga ni kene malembale nirasana sianga ni bakata taki kibalangi oi reti ko na danra ena ready work pool ia na takata telanga ki Australia bakakina ma New Zealand ena bakata utiko beira na itauki ni takataka sabang kangati ko na tamana ni ubisa ena ngaunongo na kiana yado endo na dhonga kasiang ni kelon raiva ena ngauna yado kina na pakatalaka ena mataka endindai ena na di back road na leuni bonua kalau dhonga oya endo na ngwane lewa wambauti ni tiko na embaki ni nonambula ena maliwa ni rosanga bulu ke na tolu sanga bulu kunei ni atoka rotoka endo na tarusia simbalabu loloa ke endo na singileti karakarawa besu toka tolona endo na singileti kata-kata sabak kausar na yang ongo melaki maroro ya nabal ni wawa e nabal ni bula nandi kangan ribitiko me pakata kilai na ngwane ongo kene balembale ke bakaya litiko me bale ndo na ngwane lewa e nando maka monangirita na stesi ni obise nandi ia enangai waidor tiko na beisele babunuai kina ngona enangauna sana pakata kile kina gitu tau na bosa ni bibaka yalonganga taki ena buku ibiti ena mataka ni kuwa o na presidenti Chochi Konorote ni nonda mate ni tu beirna nonda Tony Valla kina sotsota ni Rio Olympics ndo na nona malani bosa e tuguna kina ni ndo banga una na nonda boitabi na nonda ndongito kina sotsota ngo kana ndo nu mena me dinga endo na roni bebabu ena ngauna ni sotsota ngo ena bula katumai warita Konorote beirna ndongito merangaraba saraba binaka na non reitabi gotelangasa na yoti ni non rasota watana timi nimberra ni teki bumbiti ni mataka e sono ndongito mai da vekir na boleleka ni non de tukutuku na numo binatiko na Bula FM ni Radio Fiji 1 ramon roda kina na tukutuku baruta ki na FBC News en be ya wa ke sara mai na ono na mataka kina ono en kabi ni boeding binaka nimbula binak lihatang go lepani liknitang ando talitak na barong ena Radio Fiji 1 ando may biti na bongan benian sada labina wiada welenani wenbolo uda tormena oroi sasa na ngotang-ngotang ngita umata mantola biana Radio Fiji 1 na ndo bano biana news ni sampula na elango apini saratu mai koro ena kasi au do barong ena Radio Fiji 1 bongan benian na Radio Fiji 1 nandu mai biti na bonga ni bienan